nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Anshuti bavandimwe bahaye ikaze nimuze tubana namwe mu kiganiro twateguriye. Muri kamera murabona umusaza ukuze umugoko gw'abembe wagiriwe neza ubwo yafashwe n'amasasu mu ntambara zabaye mu mikenke twigwanawe ikabasha kumuzana ku bitaro akavugwa kuri ubu yarakize karasabisha kuja mu muryango wiwe araza kutubwira naho uherereye nuko bamufashe nuko ubuzima bwiwe bumeze. Mzee jambo? Jambo tena. Majina. Mimi naitwa kwa jina la Malu sisi Abaya Nyangurumina watatu, chef de village wa Mikenge ya pili. Chef wa village ya Mikenge ya pili. Una miaka ngapi? Mimi nilizaliwa 1963, niko na miaka 61. 61. Una wake wangapi? Niko na wanawake wawili. Wawili. Mmoja nani mwingine ni nani? Mmoja ni Sela Nyasa na mwingine ni Ungwana Mbilichi. Ungwana Mbilichi. Una watoto wangapi? Mimi ujumla wanawake wawili nina watoto 14. 14. Kwa watu wa kwa wanawake wawili. Ndio. Aha. Kule Mikenge ulikuwa unaishi namna gani? Kule Mikenge tulikuwa tunaishi na amani. Na wenzetu wa Nyamurenge wenye kwa Mungambi kwa na amani ya mzuri ya kudumu, soko moja, vinywaji moja, maoneje kutumika sie wote pamoja. Na ilipokuwa siku ya Mungu nani masasi atwiganyona maimai kaanza sambaraza mwingine yote ya Mikenge. Sasa na ndipo pale nikakamatiwa na masasi kuligoti. Baada ya pale tuliganyo ikanipokea ikanikumbatia kabisa mpaka kunibeba kwa matunzo pale Mungambi kuanganga. Nikaanza kutunziwa pale kisha wale maimai bakakuwa kuchoma kambi. Kisha kuchoma kambi tuliganyo ikaona sema hapana haitaniachilia. Ikanipatia kumoto mpaka kwa kumatunzo huko Kalingi kufika Kalingi kwa hospitali wa munganga wakanipokea mzuri, wakaanza kunitunza sawa vile mwanadamu anapaswa kutunziwa kabisa, kutunziwa. Chakula ilikuwa inakuja wanakuwa kuniangalia ya mingi sana. Na hadi nikaendelea kutunziwa pale hadi juma 2. Mwezi na nusu. Badala pale nikamaliza matunzo nikakuwa hapa kwa shefu wa Kalingi na ndio kwenye niko muda wako wa juma 2 kwa leo. Juma 2. Yaani unaeneza miezi 2. Ndio. Ukiwa hapa. Miezi 2 niko hapa. Umetunzwa namna gani? Mimi tu kuniona kufamia, kuniona tu. Iko sasa sio kwanza kuona aseme Twigwa nyeo ni jeshi la mzuri. Kuona tu. Kuniona tu. Yaani walikuwa nadhani kama umekufa. Ndio. Hata hivi niko naongea nao, abiko wanashuhudia. Lakini wakati wataona mimi peke binafsi. Antuka batashuhudia aseme kweli na tunapaswa kurudia sababu Twigwa nyeo ni jeshi la mzuri sana. Bila kuingia kwa ile message yako ya Kibembe, wakati uliongea na jamaa yako na mtoto wako, walisema nini? Au walisema nilikuwa nawaambia kama niko. Nao walikuwa wanashukuru kwa chef Yushua, kwa Twigwa nyeo, mkuu wa Twigwa nyeo mwenye kwa anatuzisha huko. Nao walikuwa wanashukuru ingawaje bikukula. Ile wakati alikuwa nani? Mkuu wa Twigwa namba unasema alikuwa nani? Alikuwa nani Mitabo. Colonel Mitabo. Njoo alikutunza. Njoo mwenyewe alinifikisha paka kwa matunzo kunipeleka paka kwa matunzo. Hawafiki hapa kuangalia kisi. Kwa leo anafika hapa saa hii sababu tunafikiria kwa wakati labda alikuwa kunilaga labda labda itanibeba. Anakuwa hapa kwa kuniona kwa kunilaga tena mzuri na tukagala mzuri na Mungu anisaidie. Pole nyani nilipatia Mungu anisaidie nione jamaa yangu. Sasa mzee, wakati unasema kwamba umefika hapa Kalingi, ulikuwa wanakutunza namna gani? Walikuwa nakushika namna gani kwa upande wa raia? Kwa upande wa raia nilikuwa nakamatiwa mzuri sana tena sana. Na wakati nilumia hakuna mtu wa jamaa moja mwenye alikuwa hapa. Nilikuwa mimi peke tu. Wengine walikuwa wapi? Wengine walikuwa wamekwisha kimbia na wakujua habari. Walikuwa kujua habari nilishaanza kutunziwa Mungambi. Chef president wa kambi Yushua njoo akabaeleza mawari aseme chefu wenu wa Mikenge alipatwa na risasi
Kumugulu. Ila iko natunziwa hapa Mungambi. Ile njoo sasa jamaa yangu kujua kama nilipata risasi. Ulipata risasi wapi? Hapa kumugulu. Kujenu manake kuligoti. Lakini haikuvunja mfupa. Wala msipa. Ikapita mnyama. Ilipitia wapi? Ilipitia hapa. Ikatokea hapa. Pale tuangalie. Na hivi ulikuwa unakula mzuri bila shida? Mimi nilikuwa nakula mzuri, tena mzuri sana. Tena sana. Kama unakumbuka ilikuwa mara ngapi kusiku? Maana yake nilikuwa nakula asubuhi na ingine chakula nashinda nayo, nakula mchana na nakula na magharibi. Bila shida yoyote. Bila shida hata moja yoyote. Hamkuwa mnaongea na familia? Ile wakati ndio mwenyewe nikaongea na familia kama niko mule Mungambi niko natunziwa. Familia iko wapi? Familia iko ku point zero. Point zero kwenye iko? Ndio. Hawajawahi siku moja kusema kwamba tunaweza tukaona baba namna gani? Ile mawazo walikuwa nayo, lakini mwae sasa hakufika hakuna. Sasa unasema nini kuhusu hao watu ambao wamekutunza namna hiyo? Mimi nasema pole kwao, Mungu awasaidie na Mungu atawalipa. Sasa tuliganyaho antuka Mungu awasaidie. Sababu kitendo yenyewe banifanyia ni kitendo ya ajabu. Kwanza mimi niko Mubembe na zamani wenyewe wanapigana hapo ni Babembe. Lakini hapo balinikamata kisha mimi kupatiwa risasi bakanipokea, bakanitunzisha. Na hata hivi niko mu mikono yabo, niko nakula mzuri, niko kubanya murenge, hakuna shida hata moja. Na ujumbe yenyewe taweza sema kwa bandugu zangu. Murudie bila kupoteza wakati. Huku hakuna shida hata moja. Bagwanyo haiko chama aseme iko na miali ya fulani. Ale ni jeshi la mzuri sana, watu warudie. Una amani? Niko na amani ya kudumu. Unaweza katolee wengine wa Bembe ujumbe wa amani tena mzuri sana katika lugha yako? Katika kule Mungambi ambao mlikuwa unaishi kule Mikenge, mlikuwa mnaishi namna gani na Wanyamulenge? Antuka kule Mikenge na seba Mungambi tulikuwa na uhusiano mwa kabambe, tena kabambe. Tulikuwa tunatumika maonejesie bote, assemble, masoko tunachangia mzuri, vinywaji tunachangia, hakuna shida hata moja kabisa hata moja. Kisha bikakuwa kuvurugikana namna gani? Atujue sie bote na ngambo ya Babembe na Wanyamulenge atujue, tunasema ni shetani tu. Ni shetani tu. Hapa ambapo tunaukuta unafanya siku ngapi? Mimi hapa nafanya tangu ujeruhiwe mpaka leo. Ilishakuwa miezi 2. Miezi 2. Biko nakutunza? Ndio. Ulikuwa unasema kuisi mlikuwa mnaishi na Wanyamulenge? Nilikuwa nasema na bamingi bananijua, nilikuwa kwa kuniangalia pale hospitali. Bamingi sana. Wakati ule alikupiga risasi, ulikuwa na nani? Ulikuwa wewe peke? Nilikuwa mimi peke tu. Ilikuwa saa 12:30 ya usiku ya magharibi. Sasa namna gani wengine wamekimbia sasa wakuacha? Sasa ile wakati wa masasi ilikuwa inapigiwa mwingine, kila mtu alifichama kwake. Na mimi nikafichama kwangu. Sasa ile wakati nikaona masasi namalizika, sema nitoke kwenye nilikuwa na fichama pembeni ya kwangu, niingie mwangu mnyumba. Sasa ile risasi kanikamata. Sasa benza kwenyewe walikuwa wanafichama, mimi siu. Kuna muka asubuhi kusikia mwingine hakuna hata mtu mmoja. Ndio mpaka sasa kubeba? Ndio pale. Sababu kwangu kuna kwaka kubazi ya CSR. Nikasikia kwa mlango wa CSR banafungula pale, nikalalamika sema mimi hapa naumia mkwepo nisaidie. CSR pale ba garde ba CSR bakafika pale kwa kuniona na kuniingiza mule mubaze hapo. Aprekesha pale wakuu jeshi wa serikali ya jeshi la Turuganyeo bakaleta moto sasa kuniwewa Mungambi kwa matunzo. Ndio mpaka leo akuleta timu mpaka hapa. Kisha Ngambi kuharibika ndio bakasema hatutakuachilia, bakanileta tena na moto mpaka hapa kwa dispensari ya Kalingi. Unaishi mzuri? Tena mzuri. Nashukuru Mangalo mpaka ali nole mutendano ali malu sisi abali nyafatu ngulumina wa asato chef wa mienge abili. Inenalo pata tatizo uno ituwe mwike akini nalo ishi byangene na mulebya byangene na nina unda byangene tena ni kama pari pote za bikanga o mesunambo hari abo kimbize mu ekikeneyo moto o mboka mienge batu boto eta uli shida taye muta uli numbe mwina kone ata ula taye mwitu ina kone anda uchochi ile au engawaje pombo chalo tani bya lakini bisanga bielo ila bikanga bitema bisanga ndi itana bila byangene moto eta uli shida taye mu uno atayemu. Ujumbe kwa wajana. Nitasema ujumbe kwa wajana wetu wa Kibembe waige nyayo za Turuganyeo. Sababu
Watuganyao walinishika, niliumia na wakanilea mzuri. Na uko Mubembe. Na niko Mubembe. Na lazima na nyie ingawaje viti na kuaka mukishika Munyamurenge Mufureru Munyindu mu mapambano ni lazima mumutunze sawa vile kawaida. Sababu ile ndio na Mungu naye atakuwa pamoja na mtu mwenye kufanya ile kitendo sawa kile. Akili kusema aseme sababu hiyo ni fulani tuue tu na angali na uhai yake. Ile aina mzuri na aina mzuri ni laana kwa Mungu. Sasa nini ambao unaomba twigwaneho? Twigwaneho mimi naomba tu unajua uko mbali na familia yako. Naomba kutwigwanyao mimi niko mbali na jamaa yangu na ningependa inisafirishe kwenye kwa jamaa yangu.